ओंकाराप्रावकटाक्षिररिकुलभयदा मौलिवधेन्दुरेखा शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्ते नेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ति जय दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामै ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ॐ ऋषिरुवाच सक्रादयासुरगणा नेहते विवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवले च देव्यां तां तुष्टु प्रणतिनं प्रसिरोधरं सा वाग्वीप्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या जया ततमिदं जगदात्मशक्त्यां निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्मविदधातु शुभानि शानम् जस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नैव तुवणं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय च शुभभयशमतिं करोतु जासि स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेत किं चातिवीर्यमसुर क्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगता त्रिगुणाभिदोषे न ज्ञायसे हरिहरादिभिरव्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतं माप्याकृता हि परमा प्रकृतिष्कमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयातु सुकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवे पितुगानशत्रुहेतु वृक्षाय सेत्वमत एव जनेष्वधा च जामोक्तिहेतुरभिचित्य महाप्रतात्मं मोक्षस्य शून्यते द्रियतत्वसारे मोक्षार्थिभिर्मुनिरिव समस्तदोषे विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी सविदात्मिकां सुविमलजजुषा निधानं मुद्गीरथं न पदपाठवतां च शाम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमा हि हन्त्री मेधासि देवी विदितां क्षीरशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसा गरणोरसङ्गा श्रीकैकवारिहृदये प्रकृतादिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासमबलं परिपूर्णचन्द्रं बिम्बानुकारिकुनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहुतमा तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितो भ्रुकुटीकराळ मुद्यच्छशाङ्कसौरसदृशच्छविजन्न सद्य
प्राणान् मुमोच महिष स्तवतीव चित्रं वैर्यते कुपितां तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि को भवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनि वजदस्तमेत नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देशं पता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृता त्वजभूत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदेव कर्मा न्यत्यादृतं प्रतिदिनं सकृतिः करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृतामदिवतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयः ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्त ऐर्हतिर्जगदुपेति सुखं ततेते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिकं न दिवं प्रयन्तु मत्ते पुनर्महितान् विनिहंसि देवि दृष्टेव किं न भवति प्रकरोति भस्मं सर्वासुरापरिसुतत्वहिनोमि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तरिपवो हि शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽपि खड्गं प्रभानि करविस्फुरणरणे स्ततोऽग्रे शूलाक्रकान्तिनिवहेन त्रिशूशुराणां जन्नागतां पीडमयं शुभदिं दुःखण्डं जोग्यानन्तव विलोकयतां तयेतत् द्रुभूतवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेदविचिन्तमतुल्यमन्यं वीर्यं च तदेव पराक्रमाणं वैरीष्वविप्रकटितेव तयार्पयेतं तेनोपमा भवतु देशपराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयका यतिहारिपुत्र चित्ते कृपां समरनिष्ठुरतां च दृष्ट्वा त्वज्रेव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं विपुनाशनेन त्रातं प्रयासमरमूर्धनितेऽपि हत्वा नेतां दिवं रिपुवनं वयमोऽप्यपास्त अस्माकमूनं वसुरं रवभं नमस्ते ऋषिरुवाच एवं स्तुतजुरेन्द्रे कुसुमेन नन्दध्वगे अर्पिताञ्जटान्धात्मं तथा गन्धानिरूपणे भक्त्या समस्तद्विदुषे दीप्ति धूपिस्तुदूहिता राह प्रसादसमिति समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच प्रियतां प्रियतां सर्वे यदश्नोतु विवाञ्छितं देवाऊचुः भगवन्तं तं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते जदयमेह तं शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चाविवरोधे त्वयास्माकमाहेश्वरी संस्कृतं संस्कृतान्तं निषेधा परमापदः यश्वमत्रस्तवेदेवि स्पष्टस्तुत्यमलानने यस्य भिद्यन्ति विभुभिर्धनाराधारादिसम्पदम् कृतो यस्मिन् प्रसन्नादं भवेद्धाः सर्वदं विजे ऋषिर्वाच इति प्रसादिता सर्वे जगत्ते तत्तत्मनः अतितुत्यभद्रकाली भवत्महितान्विव इति तत्प्रदितं रूपं संस्कृता तथा पुरा देवी देवतरेः जगत्प्रजहितस्मिनि पुनः स्वर्गोरिदेहात्सा समुद्भूता यथा भवत्
बोधाय दुष्टदैत्यानां तथा शम्भुनिशुम्भयो रक्षाणाय च लोकानां देवानामुपकारिणि तस्मो श्लोकव्याख्यातं यथावत्प्रथयामि ते ह्रीं ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे शाविननिगमन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थो न सत्यासंस्कृतयमान् सुपूर्णकामः श्रीमज्जगदम्बा